mwana w'umukobwa yishwe azira kwanga kurongorwa n'umusaza w'imyaka 55 n'umwaka w'imyaka 17 muri Kenya. hari n'umukobwa w'imyaka 17 witwa Nigara Anden Abdi araro wabaga mu nkambi y'impunzi ya Badaba. Yishwe rero urupfu rubi cyane, umurambo we uratwikwa cyane nyuma yo kwanga gushyingirwa ku ngufu umugabo w'urutarero imyaka 55. Namakuru havuga ko nyine umwana w'umukobwa yaramaze iminsi akorerwa iyicarubozo mbere yuko nyine yicwa, ngo mbere yuko kwitaba Imana yashoboye nyine guhamagara nyina kuri telefone amusobanurira imibabaro yaraye gucamo yose. Uyu mwana w'umukobwa yashimuswe rero nijoro n'abantu batazi, bamujyana ngo mu rugendo rurerure cyane rungana n'ibirometero 150. bamushyikiriza rero umugabo witwa Mohamed Kasim Tifo wifuzaga rero kumugira umugore we maze ngamurongore. Uyu mukobwa kandi akimara kubona uwo mugabo yahise agaragaza ko atamushaka, yanga kubana n'uwe, gusa nyine ntiyagize amahirwe yo gusubira iwabo, ahubwo yahise atangira gukorerwa icyo twita urubozo ryamaze iminsi 21 rirangira yishwe uyu mwana w'umukobwa. Mbere ko kandi yicwa uyu mwana w'umukobwa yifashe amajwi kuri telefone ye, ayo majwi ayohereza kuri nyina umubyara asobanura agahinda avuga ati amasaha 28 yose y'umunsi uyu si umugabo nari nabwiwe ko nyine ari umuntu mwiza, ubu mu maso hanjye harabyimbye, nta mugabo mfite rwose, kandi bimeze nkaho namwe mwamushyigikiye igihe cyose, nta muntu ushaka kunyumva. Uko izuba rirenze nkinjira mu nzu ndakubitwa, nta buzima mfite. Uyu mwana w'umukobwa rero Amini Abirin yavuze ko kandi umuhungu wo mu muryango w'uyu mwana w'umukobwa yari yaratangaje ko bitazigera bikunda ako uyu mwana w'umukobwa agaruka iwabo, ati nimba atemera kubana n'uyu mugabo, ariko amafaranga si ikintu. Agotekeza umubyeyi gutekereza gufata umwana mu Rwanda ntibikahagere, ntibizanahabe. Ntago dufite igihugu kiryoshye kimeze neza, ubwo umuntu wakora ako kantu yaba ari kwiteza ibyago n'amakuru. Ubwo mu Rwanda babizana he? Mu Rwanda iwacu hararyoshye. So reka twite cyane ku minota mfite mu kanya gato cyane twinjire mu mwanya na bagenzi banjye abakekwaho kuzimiza rero, ariko kamahinga garuka gato kuri inkuru yindi. Abantu barusizi mumeze neza. Ejo nababwiraga inkuru y'umugabo ukekwaho gutema umugore we. Urumva uyu mugabo yatandukanye n'umugore we, banahanye na gatanya. Uyu mugabo ibi bintu kandi izigatanya abantu basaba izi gatanya, nzi neza abantu bagiye basaba gatanya ari benshi bakajya bagasubirana bakabana gutyo, ndabizi neza benshi n'abashinda abantu. Umugabo n'umugore bakagenda bagakora gatanyo batandukanye, bakagenda bakayikora. None wa mugore akavuga ati kugira ngo njye mu bindi rekaya tikanya nsubire kureba umugabo wanjye, nako cyangwa se umugabo akavuga ati kanje kora umugore wanjye, kandi baratandukanye mu nyumvire namwe. Ubwo rero mbona abantu badukurikiye bavandimwe ibi bintu by'amagatanya. Uyu mugabo arakekwaho gutema umugore we, bahanye gatanya amuhoye ko yanze ko baryamana. Mu karere ka Rusizi, umugabo mu karere ka Rusizi watawe muri yombi akekwaho gutema no gukomeretsa ku gahanga umugore we bahanye gatanya. Hagakekwa ko bapfuye ko umugore yanze ko bakora imibonano mpuzabitsina. None se nimba mubahanye gatanya mwatandukanye mukagenda nyine, yes c'est vrai, si ko kuri nimba ari gatanya ni mukore gatanya. Ibi n'abantu bagomba kubyumva neza, nimba ari gatanya mwayikoze. Uyu mugabo afite imyaka 53, umugore afite imyaka 56. Urumva ko umugore arusha imyaka umugabo 3. Bahanye gatanya, umugabo ahita ajya gupagasa mu karere kahe kakayonza hano hirya, aza kurwara asubira mu rugo, umugore aramwakira. Murumva iryo jambo icyo bisobanuye? Umugabo arangije, umugore amaze kumwakira, umugore yondora umugabo, aramwondora. Bari bakoze gatanya, mukunda gatanya mwabantu. Izi inama. Nimba umuntu yagohe gatanya,
ntabwo mukwiye kongera kubona mutandukane muve mu bya bindi by'impuhwe ngo yambyariye abana ngo cyangwa bihagarike birangire. Nimba wafashe uwo mwanzuro wo kuvuga ngo ugiye muri gatanya n'ubundi ni umuvumo muba mugiye guteza abana banyu muba ubateje, mutandukane sevresi birangire ya za communication kuraho. Sibya nibabwiraga ku bwenge bujubujije bwageze gute bwahise wasabye gatanya none urajya gushaka wa muntu nawe ngo muhure kwaye none ariko dabibaho ese abantu babanye ko nta cyaha nta kibi kiba kirimo. Abantu 12 bakekwaho kwiba telefone z'abaturage bakanabangamira nyine umutekano w'abashoferi batwaye nyine imizigo cyane cyane ko akunda amamodoka bazamuka imisozi n'ahandi. Baje gutabwa muri yombi rero mu bice bitandukanye by'uyu murenge wa Nyakiriba ni mu karere ka Rubavu. Aba n'abasore bakiri bato cyane ndi kubareba rwose, abana basore bangana gutya. Areka mwabana sha mwakoze ko dore u Rwanda ruryoshye namwe mukishakamo ibisubizo. Putin uyu mugabo Vladimir Putin yateguje ko Uburusiya buzamara abasirikare ba Ukraine mu kubahata icyo twita umuriro. Ati tugiye kubarasa, yabateguje avuga ati tugiye kubarasa mu bugemye turabarasa. Sawa reka dutumike katwikorera amafaranga izo note mukajya